Uway usamla ulap lagi im ya kaway kadoko kabala min saujur na kajing syabat hagading elektrik hagapor baka her banai wat jakadem namar baslay usamla fairly lang kasentiu na kasinong kinsi bangla kabahap apo ke eastern west kasil seswek ulayo apan pelai im ya kadoko haga khalai tere ujemang haba batai ya kani kajingja usamla fairly lang ulayat hu ba ulayo apan pelai im ya kani kasim hagapor baslay haga tegesngi hagapor bakadang hia sesuin bat kalalide hausainar ding elektrik bat kalahap semadan bat kumta ulalay bensim ya kani kasim bat rasya yang banai bam ula kerpat ru ya katanat wildlife banit simtino ya ka henry kampat wan simti ya kani kasim hadu mendam Bukong kani ngomong tay aka porwa silay si koding yang tarik lagi pakai busun kali si bayar elektrik hotspot langsung sim suara sim masa aja bang kita sefuni sedang bukan aino kenap umur aino yang kenap pelai jadi sudah sah punya lawan sendiri kok tahe di hadir bulan pun yang ngap ke ke buku abang dari om ba kumuk ngimnang ban sumar ngimnang ban ri ngimnang ban aibam jadi mar kata kada ngaku ban aino ka kenat ke forest li ba ka wildlife dengar ngala awat im number phone jongka itu baterai po forest di hadir mangala yo ngala phone saki menen besngi hak por sawaji bar hadir mangala phone tikla pentip yang bakin wan mata kesni ni kena udan ke musim manadai kem kiwi kemut ya kan kesim kelala ban penyiap no la ban wamdo no mau kembali om tenre ni kena pa udan ke musim ban it ya kini kimerat kampala na kementaban IT no saki beri ke sokar bakin sumar nomor bangingin la ban sumar na kerpat yang ke wildlife lada kamuan sim abal adap arp so kenta kamuan sim kemut ba na kalian jeng ferry bat ni le bat nga le sila bat dong raja badan menu kibala ban sumar kila ban wan safety kini ka step bro lada ka wildlife capture nak betaban wan safety kini ka sip yang lay ke kerpat jong ni pat kalong ba lada ka wildlife kawan sim pat kalong ka wildlife ka kamla ban sumar namar baki di bri ortat ki batre to kam